Arvoisa kuvernööri, hyvät naiset ja herrat, hyvät rakentajakollegat. Suomen rakennusteollisuuden puolesta minulla on ilo ja kunnia tuoda terveiset tähän rakentajapäivään. Уважаемый господин губернатор, уважаемые дамы и господа, коллеги, сегодня мне предоставлена честь представлять Союз строительной промышленности Финляндии и передать вам привет от строительного сообщества Финляндии. Viikko sitten perjantaina 5. päivä joulukuuta Suomen eduskunta teki päätöksen, jossa se antoi luvan Fennovoima-yhtiölle ydinvoimalan rakentamisesta Pyhäjoelle Pohjanmaalle. Ydinvoimalan toimittaa Rosatom. Kyseessä on ylivoimaisesti suurin rakennusalan yhteistyöprojekti vuosikymmeniin. Всего неделю назад, в пятницу 5 декабря, парламент Финляндии вынес судьбоносное решение о строительстве новой атомной станции у нас на севере Финляндии, в Pyhäjoki. И, по всей видимости, это будет одним из самых крупных проектов за последнее время, который будет реализовываться нашими совместными усилиями строителей Финляндии, Санкт-Петербурга и России. Meillä Suomessa on hyviä kokemuksia 1970-luvulta venäläis-suomalaisena yhteistyöllä tehdystä Loviisan 2 ydinvoimalasta. Niiden käyttöaste on aivan maailman huippua ja ongelmitta ne ovat tuottaneet sähköä lähes 40 vuotta. Финляндия уже имеет богатый опыт такого сотрудничества с Россией, ведь около 40 лет назад построена атомная станция у нас в Ловисе, и это также выполнялось силами россиян. И вот сейчас мы надеемся, что новый проект, который будет претворен в жизнь Росатомом, будет также четко проведен и реализован, как это происходило в случае с Ловисой. Ведь эта атомная станция до сих пор работает без сучка и задоринки. Uskomme, että samalla Loviisan perusmallilla tulemme yhteistyössä tekemään yhden tämän ajan parhaista ydinvoimalaitoksista, jota tullaan katsomaan muualta maista. Ja erityisesti tämän päätöksen tekee arvokkaaksi se, että tällä hetkellä jännittyneessä kansainvälisessä ilmapiirissä venäläiset ja suomalaiset pystyvät sopimaan näin suuresta yhteistyöprojektista. Ainoastaan rakentajat siihen pystyvät. Мы полагаем, что этот новый проект с Росатомом будет образцовым проектом, на который обратят внимание многие другие страны мира. Ведь сейчас, как уже говорилось, атмосфера у нас, обстановка в мире непростая, и именно поэтому для нас очень важно сейчас сотрудничество с Россией и с Росатомом. Надеемся, что строители все-таки будут флагманом в развитии отношений, и эти отношения всегда будут развиваться. Ydinvoimalan rakentamiseen tulee liittymään myös koulutus- ja tietojenvaihtoyhteistyötä. Olemme pohjustaneet näitä asioita jo useamman vuoden ajan. Rakennusteollisuudella on ollut yhteistyösopimukset Nostroin, RSS:n ja SSO:n kanssa jo vuosia. Viimeisin sopimus allekirjoitettiin SSO:n kanssa Smolnassa 29. marraskuuta tänä vuonna. Lisäksi tänä vuonna olemme tehneet koulutusyhteistyösopimuksen kesäkuussa Moskovassa Rosatomin täydennyskoulutuksen keskusinstituutin kanssa. Строительство будущей АЭС неразрывно связано, конечно же, с образованием и обменом опытом между нашими странами. И мы уже готовились давно к такой работе, к такому сотрудничеству. И за последние годы было подписано много соглашений, в рамках которых мы потом сможем реализовывать новые проекты. Так, например, были подписаны соглашения с такими организациями, как Нострой, Российский союз строителей, Союз строительных объединений и организаций. И вот, например, с Союзом
строительных объединений и организаций. Последнее соглашение о сотрудничестве было подписано не так давно, 29 ноября. И кроме этого, предваряя вот этот новый проект с Росатомом, мы подписали новый договор об образовании, о профподготовке с Центральным институтом повышения квалификации Росатома в Москве. Этот договор был подписан в июне этого года. Aiempien sopimusten pohjalta olemme olleet toteuttamassa EMPI-rahoitteisia koulutusmateriaalihankkeita Edustroy ja Lennedu vuosina 2012-2014 Finedu-säätiön vetäminä. Hankkeissa on tuotettu venäjäksi käännettyä rakennusalan koulutusaineistoa yli 2000 sivua ja muutama pilottikoulutus. Olemme järjestäneet yhteisiä taiteilijakilpailuja Suomessa ja Venäjällä ja nyt viimeksi myös Kazakstanissa ja Valko-Venäjällä. Ja lisäksi yhteistyötä on ollut monilla muilla rakennusalan sektoreilla. В рамках заключенных соглашений, о которых вот только что говорилось, были реализованы несколько проектов. Это, например, в последние годы, с 12 по 14 годы, были реализованы проекты «Эдустрой» и «Ленеду». И в рамках этих проектов было создано более 2000 страниц новых учебных материалов на русском языке для повышения квалификации строителей. И кроме этого были проведены пилотные курсы профессиональной подготовки и обучения. Кроме этого, и в Финляндии, и в России проводились конкурсы мастерства, соревновались строители финские и российские. А вот в этом году к нам еще присоединился Казахстан и Белоруссия. И надеемся, что и другие страны позже присоединятся. Ну и кроме этого, во многих других секторах строительства и сферы ЖКХ у нас ведется обширная работа. Edellä mainittu mielestäni osoittaa sen, että Suomen rakennusteollisuudessa me arvostamme naapuriyhteistyötä. Pitkäaikaisia rakennusliiketoimijoita Suomesta täällä ovat olleet muun muassa YIT, Lemminkäinen, SRV, NCC, Hansastroy ja tuoteteollisuudesta Ruudus, Lujabetoni, Betset, Parok, Saint-Gobain, Isover, Weber, Kyprok ja niin edelleen. Вся проделанная нами работа говорит о том, что мы очень ценим нашего восточного соседа. Ну и также об этом говорит то количество строительных компаний финских, которые сейчас работают на рынке России и в том числе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ну, надо отметить такие крупные финские компании, как ЮИТ, Lemminkäinen, NCC, компания SRV, Rudus, Lujabetoni, далее компания Betset, Parok, Isover, Weber, Kyprok и многие-многие другие. Vaikka Venäjän ja EUn ja USAn välillä on tällä hetkellä valitettavia jännitteitä, Suomen rakennusteollisuus uskoo yhteistyön ja käytännön kumppanuuden voimaan. Olen vakuuttunut siitä, että rakennusteollisuus ja rakentajat voivat olla näinä taloudellisesti vaikeina aikoina yhteisen tien näyttäjinä jo tulevana vuonna 2015. И хотя сейчас обстановка у нас напряженная, между Россией и Европейским Союзом существует некое недопонимание, но тем не менее наш Союз строительной промышленности Финляндии и все финское строительное сообщество все-таки надеется, что сотрудничество наше продолжится, и мы верим именно в партнерские отношения. И я верю также в то, что строители всегда будут именно флагманом в развитии экономики, и мы выйдем с победой к новым свершениям в 2015 году. Toivotan arvoisille kollegoille oikein menestyksekästä vuotta 2015, yhteistyövuotta.
И, дорогие коллеги, я поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю вам успехов и особенно хорошего, успешного сотрудничества. Thank you.